de pan no esam fufuo yi de bi horo no enye easy broken heart ama obi atimi ati blue a de si niama hata niama yi wate ano ahono no semilo a wono nso so bo ne gona me say ento wada broken heart mama me bi make say wada supiti wada ya sabia broken heart no esi na koma ewie ye esi ni kidney omo amanya kidney disease ni ninom nasefo no abusuafo enye omu nyina na akwakodi aduane bone a kidney no omanya bio broken heart timi ema nipanya kidney disease ententem ye ni adaje yentena se case number 1 emra metena se na afei yentu ntene na enade em se broken heart no mia metia mama koma bomi bum enya agro Obaa pa na etisen o wani da ho papa nanim aye se KFTV no ahon fe awie yi ye fra o sen but your friend Rebecca what din fie sen but more 21 years so ne house ti was ro han yi de menya sure so problem but no problem awie wo ha no sen na osuin but your me papa na me de na ba wo papa wo wo papa wo na wo papa wo de bone be no aye but your hweye e na oni me mama so ejai wo papa wo enhwe wo but your e na oni wo mama ejai ye fo kira wase mu kira ye na ye nte wase ye but your me mama first na me mama ne me papa and netibum and I mean him dear by and opame me papa opame me mame it's your pame me mame no na me de any day meaning no say it's your one day na papa be by say me papa say yem blan no be it's your one day na papa be by say me papa say yem blan no be hye nti yesi yo ya tinti enya yeko papa onfi ye onte aduane mai nti mia na me boti kakran na me dia hwe so baako wo SS on hwe no mia na me yetin kakran na me dia hwe no nti me wo ha na ye frɛ me say me ma me o yare serious but na me ni ma de ye no nti me ko do yo si ni yem na me say ende ni yem dia meto ye medurama nti meto ye medurama nda ye funu yare aduro aha de o ka ye mu aduro de e besere wo ye funu yare aduro na meto man nti me sanko spinters na me bo obi ti ama na me wie ye nti me ko to aso enumre no mo frɛ me say yare na ma ye serious ba me nti me anko da de na me say me pa omo cho omo hwe no na nyame bo ochina me ba be hwe no me ba ye na ontumi ndidi e ma me fo bi wo area no mo bo an kakran ti mi na minim de no na me frɛ nipa ba ko bi ofiri me ma me ko mo na osi ye frɛ ni papa no osi ye mbe fa no emba ni ko ye ko ya sa ye se kidney na asɛ and a secondly so na adwen moja betai em say almost 5 years no wa adwen santi yare no nti sometimes me na me ma metiwa oye ne ho abnormal ba na minim ade ye no nti almost na adwen so asɛ and ni BP akɔhwe nti me ko okra oxygen ye di scene so jain na o papa jain no na akɔfa mental agony ni kidney asɛ ni moja ye gina tirimu enyina aba o kasa ye mu no bibi efa madwene mu na o kase 5000 bi which is 1000 say 5 which is 5000 new currency why na request na why na dem a why pacho me bisa asem no me bisa me mama say o request sa 5000 efri o papa ho efri papa em so mo ko wajo mo ko ba na kire say o ma me na o papa aware no manso ba mu enti manso omotina as o papa anya o ma me ho ade wone ne wo sen kasa ya na kire say papa no di abufuo e na ejai na yire no pam no kra free ba bi o mo ye den e ho no nya afi ne ekobusa se ma me ne ye den sese nkura hwe na demu yi ma me kuro ya so dabre mu nye nde se papa na na wo se ye bisa ne nsem bi ne ehunu because nsem ne bi wo wa na ade nti na wo ma me ma no na hepanyi pacho me na me penyi enti dodo se na di wachi pacho ye omo ye 3 me ka wa 4 ti wan kasa school wa kwa adu sen pacho me ko do form 2 menti me an JHS and ISS JHS
Obaa Yaa kama sei na mo papa no wose die enti no de wose won hwe mo the last time ye meet say the na ade na ekọ no enti me ko friend penifo say omo baby sane say ade me be ya boni bi enti ye call ye no o say me sorry a me sha ade short me nda 8 o'clock me say me nda 8 o'clock say something obi be boni ti am on bo nwie ntem enti say me gina tini so a eboma no kika nsem bi o papa say wo hye ntare ntientia ena menda 8 o'clock say metimi ada 8 o'clock wo hye ntare ntientia na de na say wo meda ntem nso meba eno ne kwandu a papa de ebo wa wo gina so a won hwewo won kwa na won hwewo na mo amoto aso nyina menua me wonua keto me pese ye nkomunisi so enti wo die ya wan hwewo because wo hye ntare tietia wo mafie ma meda ntem de odi wachi no die enti no so won hwe no wadi mfie sen ono o 19 nti ono so die enti no hwe no enu de minimo si ombechia no ono no mechia no ena de odi 19 years ni na chi no wadi sen pacho no 14 say 15 years nti yamfa say 15 years no no so boy e bone ben pacho no de oni ha owo kumase oni ne boy neti 15 years no pacho manka hwe ye ko wo nkwada ne bawia me ho ade a meti we ye punishment mame se wawo ba na wuntimi nhwe akwada no enkrofo odigi wuntimi sponsor Obama ne ndibi enkrofo ohye na abrampa wuntimi sponsor Obama ne nhye bi krofo okoba wuntimi na ne wo ye den eno ne ya mimi opinion because eyade anke bema mawura ye den aho nanso ya hu kire yi mu nyina no ye de yese dodo a wododo ne de yese ye won trendore sempo anu amnua ya wood mo trese mpo anu anwa ye nim ska kora de kwa kwahwe sampo anu anwa koro ya nwene maame baako empratwe okwatwen ye no meme de minti na afidi kese ye we so nkase eye mistake maame baako empratwe okwatwen ye no akwatwen nkora maako nso aba mienu awu aka num enum na aka ne nso so a bema no oni reason bia ne nso so ono de wonhwema Kelvin mo meti papa na homa me ne afi emusa no ene ama short wa sister ya na o hyehyehye enu nti no se wono de wontimi enhweba no omra no mekere yen papafo no bia ebedru Mother's Day ni ede towuro kokko edi abremu fie se monye fampepa mo ho na mo bube fu se maamefo na atu nkwada afutu bone mo mato towuro se de bia ameka se me se ye mpotamu wa no bito ye chekola kema ede koma ne papa se onye de bi osori a wonyi bi nkata na adwene so se ya na hyase se nkura maako enum na aka no omo so abra bo besai because of odien se be ma bi wo a o excuse se ono de won hweba me ba mu ade enti me hwe no me yira me kofa no no nye me hwe no me ba odi sei no sei no enti me hwe no the moment I do obi aba wiase ne de ayese therefore guarantee o for life o hwe nipa na kopim se ono so benyini na waso na adwebo enti de bia ye ba betena o man mu a ye be wo nkwada na o mo ne nam street mu ne enya jama na hwe o mo de bia na be yesa yensa aka no ye guso aye hwe me za champon sen enenso ya je yani so ai we de ntentem na na yayi blow de ahwe ya pantan se yen hweba na ya me da se mechia etiefo ne ahwefo nyina na ya asemu ya akola ya asemu ya wo kamera ho pa ya mera ho in the sense say sebe emma yenyimi yo na ya yenyimi ye wo hwe akola ya oto ya ne maame ho be ye fe papa emma yenyimi yo ne mo ade bi na ya ye fe no odo no eni abotre eni se ye wo emre edi etwen e wo ne mabi ho nti no ya na emema afaye saa wo babie ni wa ennem isinipi wo babie ni wa ya na ya wajimi binto sabi wajimi se woni be ma be wo nan aya ye ne ho ade wo babie ni ho wo babia pese be ma ye ne ho ade no ne tra ebobra na enso so mema ni mu binumo wo muti mu odin ankasa kayinke no wo mu dada ema no
oh me yo ho ade oh wo yi me yo ho ade oh na adwuma na anye yie na me ka se bia sei na je say nani be ba na so no wa wo nan wo ba ya watimi adwene ama wanya adwemu haw be ma ho no emu ya na odo be ma no no sentia no ote be ma no oni be ma ne bobra do empra wanya no wade so oni be ma ne bobra ka be ma ne ko nya sa 5000 no emfa kra e ma no na mni bebe yo mufiri ena me fense minni mo mo amamre na susom pa se be ma wo yo ba sei enkoda ensia emienu awu aka enan akoda wo se obotire etibon so obi enim se etire no obi ebinim de 2 days kra na ebo ebinim de 1 day no na de be sapa obeta se se wo suru na wase ya nana ya wo ye teacher na se ye tie na ya de ani wo hwe na akora we wase ya wo hwe na pe wo hu se wase what you say na wo botire e de eboa ehwe wonuanom enti omo tie nwie ya ontumi enna papai maame ne ho hinti no awo kunyo bi ufra ya wota maame ne tino wodi ni nyina boni bi ani wo hatred wo na ade ba ko nso ya yehwe ni ye se wo ye bia me ne so se sa kwasie bo na bebu ema de bia meka me se ye de ye kwa ye bosom ne de nam mama ka se me yo kristo ni na meka bosom a me tinia meka na se na ya wo so ti ase ye kwa ye bosom na ye de nam eno ti no be ye bia no awie ye no be ma ensu ye wama mami friends wa bodam ama ne ma watu wo masarama nana ya papa no o me pass bebe bi enkamfa nkire ye enye da na obebu e ma akwase wo se 2026 emma so ma nyina ye sebe ye no be du afidie so ba Mr. Champion enkomo aye boyi on the more serious note ye nuanom ma ni bi emma wo mu tirimu nya den wa wo ho kakra apart from that nana ya obu ho no mo a ni wiase otere no obotere si apa obenyi se ye fie sana tie na wa fa ho adwene o obotere obenyi se na one thing se enyi obia so na sa ho ahwan no family planning no friends wo pe baby one mo ko family planning kwa wo se enye enko siebu ye mema ni bu o nse kondom o so nche wo pe enyi nka nyi what you say e mema ni bu ma no akwasia se binya me nyina no mda wa ya wo mu kru no fo mo a wo mo ni je ya no mo ewe kwa wo tim obebu no okru da kwa na so ne mprenda ne we wo ni tim enam kwasiebu nti obefa be we kwa bian kwampo wo ma obi ni e ma sabi nana ya yan kanu kre ye nyimi ye ne mo ade bi na ye wo abadaye no ade bi na ye dwe kwa chi e ma me se ye dwe kwa chi enti na me mema no na nka ye na nko ye enti enne no youth na ye o maba no ekwabi so no ne omo ye do so no wo mo so nko so nye you do me I do you e ma no so hu se bobu bu o ma me kwase to mo so no wo mo enta ono mo you do me I do you se na e ma na ba enne e ma ne pe e ma papa aware wo mo wo de ma papa e ba wi ase no ma pe e ma papa aware wo mo so mo ma me Mr. Set yes wakate no nana ya mpene ma ye ni America ni se yesen ye pesi ye tie nasem no wanya abotra ma ye ntie nasem a yenso ye be ni chinchina atwan because entimi nkoba se papa wo de obema da wa hen mu be kwa akoko ankwada de aba asase so na watena ba bia adwodwo wa bodwesem se wo de wo hwe be nyeye efie ha de sansem no ye nsoso wo ye bema wo ma me pa achew hwe wo ma for any reason what na se na hunu say what suspect o yire ya na oba kra no ne wo ise nkwada ne nya oba the other option e DNA so far as wontimi nkonko ye DNA no me pa acha wo entina se na ndwodwo obodwe se won ka se sika ni ho wo de nkwada na ba no e ye compulsory se wo se wo hwe wo mo so nyini e be ye mpanyin pa enye se awia kataban ye na man ya na ye de bag isiesie no enkwada bia ye kwo wo mo asabi wo mo anya hwesofo san kwada no nene wo mu wiawia ya ye da ne ye ni ba ko tete woni ade enti Mr. Set no wote ye nka ye better be ye better mano wo ye electrician ene na de light be kiki na awia kataban nana ya wa bi so ye popular kakra yo na ya pedima no ensiem abaya we se wonye 21 years won hia se de papa be hwe ni pie sa
wonua ketua no kura no wonya 15 years no abrabo mo aye dia mani nti wo be kuma se ba mani ne plan eneti won se watu akwatena bema akose de o maame ye no ekomunti watu akwatena bema so na wo feel se wonyankopon wo papa no ya wo ti ase na wo didi ya wo da no nyankopon e de becho akwa no anye ne ye die but e ya wo responsibility ya wanye no na ama akwa no akwakọ ese me Mr. Champion ade ba akwa o me ho ne se ya wo akra abeto ho na se obi nya reason bi say no TNT me no minti me hwe na me sa de no matter say ne akra ne titie bia ya responsibility enye yen ya responsibility e wase wo hwe wo ba na waka say me ba she mini skirt me ba pia wo mafie 8 pm enti no me hwe na papa na wase odam nana ya enkwada na wutimi hwe wo mu me papa 55 obi akoni secondary school se se ya me no ka se obi a wo tiase bia Mr. Champion say asa aka papa no hello no ya Mr. Set yama wa ha yes ete say Mr. Set me pa cha wa ete say oh nyankopon adumo ye da Awurade ase me pa cha me din de nana ya ase wa be ye adwuma e wo Sompa kasafidie so wo Kumase na enkomo aba beto yensre so awi akataban wo ba Rebecca minim se wonim Rebecca o se wo kan o ma ho se wo ba bi de Rebecca o ten a Rebecca mo se wa hu ne dia ene Rebecca e de asem aba bedan yense eyawo Mr. Set o ten ne wo fa po akofa no wo ne na gyaye sa abre nkwada ne ho akam omo se ehwe emma wo nhwe wo mo ama omo ani aye omo ya ama bi mpo etu akwadan ma bi 15 years ni bi kura mpo yes what be ma bi ewo wo kan na mse akwadan na nkwara abadie ebi mo ho a chese adene de omo tirim bia na anim guase entema bi na o pede afira wo enti me mo akwanya me afra wo na sensem yi wo mu nchire mu a fa boyen ma pa ka free me pa cha Kumase na me kasa free Kumase me pa cha wan Rebecca ba Kumase Rebecca wo Kumase sisi o Kumase me pa cha ai oda wate asama wona se me show ni school na ko complex what the complex da okay wona abrabon bi ya se na me so me ndam do so mu gina de pa na me ne ko school yes so no ko ka teacher no say me hwe ni bibia o no wana teacher no say me ta exam say one be hwe na me ha obi a me man is called school no we no and teacher no ka kire me say o ko gina street and office sika into one by school into me exam no you Obaa school point so ka kire me say okoda be ma ho is how obi a me man chop mo ne man lolo say be ko fi and said that your baby ni na nko nkutwa osa ko nyum ya minim ko pinta mo wo ye wa mbom na man ye say be ma see another me see and Obaa me no ko abo me bra wo China business me no ko shiri o yesi kan pe na we di na we get man tell them be ma China business na it is but asamba me ha afisa me no ka say we be a mama me dan any baby order o ye chiri ni me yale me dan ko mo pro ma say da ho na me sa me ya ko ko na me ni say na me ndo ko mi tira o mu tira me be so mi na ko school mo so o fi ni do ka be to ni school ni o mo so anko eni no mama no na me say sa and you say me no well about me no dey be owo me be sa we ya so mama no kwa yare ma se be man kwa friend na me hwe we be kana man kana akosha na mama e wo o ni no well about no so anka me so ko ba bi
She told me that friend. Yo, Mr. Otin, ye da CP, me akra so, me din ba ko pa shada ke me dan krata so, e de Belindo Otin. Enti me de Otin, said ya won so ukra Otin ya. Enkomo e ma ye mobo ho. Wo ba no kwan do ode bo no, kire se won hwe no, ene wono mo aka no. No kwase, enkomo a me pa cha wo mama no si ya nke beboa ye nyina. Enkomo a wo ba ni ye boi. Wo so won kire mu kire se wo mai emponye we nko a enye Rebecca yinko a wono ma akro mu di akire krampu mu Rebecca ye nkwara abonensem akwa wo abra wo papa ade ne ba wi ase kra no nim be makro me pa to sese ya nete mo edase me pa cha wo wono ma etoso no won se yenyi Rebecca ni free face mo no kra o 21 a watimi akwa wo be ma ne na we di emfa ne se okunu bebo na kohoma se ne o ma ne nkosua adwuma mpa bra bi mu a wo mo masem a 19 bi di so ansa na 15 ene wo mo aka no eja wada wrom ma there no say no any problem I don't say book up the minimum school we ma dey show school you want say you are man police to be ni na ko cha na ma no ma me so nti na say be me akwara na ba me hu atami ni ko say make me enkwada na omudi so ne yemfa ne say wo last 3 enkwada omudi so no wono mu wonfie sen last one was be for 10 years yani enti me pa cha omiti ya bisa the last time a wuto kokokura akoma empo di otwa to no kora ampo lo twa to do me na me hwe no wana wo hwe no okay any e de otwa to ndi odi nanim ne nso de bi nanim ne joka be no na okọ school a odwan ko no ma me wo ma pa ne twa so on bla no be ko school so juma no bosua o mama so nti o man kan hwe an kire me de me chance so kuma so otua juma that's what I know man me be na wo yemi I'm willing to take care of them, but I'm not Mr. Oten, ye ma memfa dwato akakraka bi mfansi wo so odem ha awia yi. Se nka wo betimi anya ye ho akoma na wo nhwe enkwada ne bi eniama omo ye wo se awo hwei. Chese wuni akoma awo betimi am wakoma abubu ama woni wo sansani mesra onya aboto me pacho do bi e betachi obvious school when I'm in a share architect and I'm in a share thematech as architect because you board in your money na we be can now look at onu wi wo ba be ki otimani mi papa onu wi nti o ma boy no start to ma boy na ko janku na chese akwada be ki awo no kura no na chese be ma no kura no wo he o ma de ko ta mi wo ajala pada city ta and then we are na mi kan ko kwambe it no sata no it no ju no mo because kwa me de mo mu ni o ma se chance no anka boy you pa this your baby o tie o be ka so da ken ta na o mo so mo ni so ta me pa cho mi sorry ana se te daddy e ni to ya o mo se ya se no o mo party ni no ma tie me pe no mo ye e Yesu ni asantini yeteteme nti me be bia me sure say o mo pesa ade no ejate me pa cha mate wase wo ya me papa prekope mesra o David ni no die subano pitande ni no die me pa cha tie me na me si David me kwa na me ka cha no na che se ka me ka dia wuti ukabeka se ni no police na say ya ka me ka se ni no that's all me ka tapu enti me pa cha wonu ma eto aso no ehun komo na nka pesa me ni ubue eno nso wuntie do trust in the man we create because omo ko be bia aseja ha me no be wi ase no ni no well about that say ma chill to me ba say eja won say oman bia mremu no se be ma ene oba wo a eye wo hye ene asodie da wonu mu mienu so say kwan bia se nkwada ne twituo se nkwada ne ya den eya wofo na sede se
One more better say I shall one more makwan be aso. Mommy, they are all Kumasi Ayatora. Oh, yeah, you may be Sano. This young girl, my son is 200. This or yeah, you might be. I hope the last time, would your own muscano. Mammy date no, and now mammy year no. The last time mama won muska. This last year, today my I'm Chatra. December year, Chem will be Brunia, ya. Every day, the old 200. Nasanya the old Kumasa now sending 200. Eja, or more mark and day. I know, I want to answer all the few. If you have done my head, I am more down. Mr. Otain, and someone will wait. Oh, bommy. No question, they say, Baby, I declare do a bebo piano. Obia will reason a 1 year no. Say a cassa ye, Jina will reason no 1 year no, and Quaswa. And could I be bad if you will be Sabra, I say, Obaa Yaa was a one ye. Ya akwafa rasta kuku ne na akwa akwada chechiri ni so a wote ne dem ha no eye wawa akra ne wura ho enti senka obetimi anya abotre na asem yi se ne esitia because oba akra ho ne omo wo san kwada nyina yenya ne ntie se wo yade a woda ho asese no chese wanya liver problem kidney problem yesi ja ba akwa wuja no broken heart nti moja akwagina ne tirimu Mr. Otain Madam I'm not the detail. Every I won't see up here. I don't know. Never, because the minute almost 8 years. When you know, if you know this one for Sompa Nkomo, and I said, I'll tell you, and on the call, report the thing, I will really, but I'm going to be here. No, I'm so being more. She's our one, I am one. And I'm going to say, oh, my young books, you with my car, no, Baba. Other chairman said, and your butt here, those are almost 10 years ago. All kind of sitting in a or 6,000. I meet your command. I don't know one day. And I meet your command and say, Papa, Cisia Obano, a bet me up here because me civilian. Or bet you are Miss China, Mamma or no, Yakane. And one day, not a chairman said, on power limit. Into the we were one day, and Obaa catcher and some power limited. It's no man 5,000, no my brother. Hey! And I'm a man 5,000, no time in your menu, I'm a thing of French and I hope of the money. Show mammy answer. Wabana wouldn't I won't quaday. As sorry, that catcher will say, or not the awadi no nani who be obtained soon the 5,000. Okay, yan fa no nto nchen na afa Mr. Otain mesrew yan hwe nkwada no kwan ye be fa so wada roma wu asem yi ni na ko ye na me ko fo mo ba e ko la ni kosko na mo ata akono they say Mr. Otain me ba they say Mr. Otain tie adi ko da di eyan in ka be ka we ba dis awo yi lo ko me na man ono no we wan ye oh, speaking of Mr. Otain me pacha say no asem no de asi nyina enya asi awie ye ne den wada roma ye ne den so that brand no happy because if you know one your ball leg na ye be dan na we pie na we wuru wo na wa ye say on tin that so on tie guy ya ye bia na on di don't do up na we jawo basa what you say on that time na the shaman only rules for the sheep and so to me just I mean na no bread no one say no be transfer oh if you want me question that was a year yan ko me no question man wo dwane ye wo won brown wo ye hwe na makopa mama ne ketua ne kakakra ya brother polish movie na aka papa obe bitina wo so won pe no wo pe ndomi na ndomi de one I joined na yi Mr. Otain yate wo ya odie nyina ase sese nkwada no wonu mu hia support ba bi omo maame dakra no enye enti sre ne yesre wo say wo mai omo maame no papa na ba me pa cha o mama no nsi kakra kwan ben so ne betimi afa na ne hwe no ebetimi akoyi wada woroma
me need the but the year me to DJ and cook on the boy. Almost papa no papa and then after. And my beginning is for me no and let him and so I'm so I don't want no yalpa of the brand minimum or yale I do want to call to you want to 10,000 only do can because of and I'm here last time we are not showing up my men papa on you you and also put them to my bomb or all this is now because my family say a new young camera because this me head on me mama sorry so all this is in another good much more fancy come on my sister better I know can say papa na baha I'm a man papa na prakata no so me never me so me sister me so me yala no papa me here na me so me na ko pombo na me de bikaka me sene nti ndia kwa me papa na kasa no so mama na da o ti hospital kra ba ni nti ka be kakwa wa ha mma ni kana ko be tsana mama o ko wan ka me ni hwe se o tsom ti tia so hukuma si o nti Enti Mr. Oten ya me come na si nyina ne se enkwada yi wonom ye wo ma sese kwan ben so ne ye befa ye betimi ahwe wonom se ne ye be ya abrabo no so betimi abobi o me ya wo fo asem a me ni problem enu ni nye problem Mr. Oten enu de jai ma yen kwan ya wo befa so ahwe o mo sese na se ye adwene ho Sisi me no kasa me nya zent ma me temebu me saba ko na it's going to be back at Salamena. We say, or no one, we said, this is all your question. And the first number one didn't compare to now, say, Mr. Oten, will make your mother kios. We now you say, Quine Bench on your befa. One more baby, I'm washer or ma, Mr. Oten was say, when some way, dear near Baye, Wadauroma, and Rana, ma. On the pass on the drum water. And Mr. Oten is saying, problem. Yeah, ever handle free her. It's my own say, almost the sheep. Don't drum water. Maybe I don't want to say, might be there no more boy. I'm so I want to come with my chance and me back. You go ahead, you now, let's cut a can of pass a bit. I don't plan a firewall, but I'm a woman fine. It's the band on no more. No, the uncle, what you be, Mr. Oten. I said, yeah, this, you know. Edika enti ba bedroom ni nyina ya hwa achirechire ya adwene na bibia ye kama enti da ben na nkura ne mra fie na ono mo hwe no nkwala ndere be ka o adada enti na so mo te wo dada bisanu ni no wo no fi on fi mi ni wo fie se no ye nya ne ntie se nkura ne wo ho de ne nso ono mo de dakios mu wada woro ma ba bi a wono kwan ni ho a wono mo eba abesha wonchen kakra ekwa o eni ebe pa cha da ben ye be ne sa ma sundua ba bebe mini problem and sisi akwa so mo mbra mini problem na le say rules e wo fi ono me diso eni rules no me pa cha ofama ya fidie so ne ye ntronto mo ma me pen na ye ntronto ne ye nya da emu adansefo why mo ma me pen na me ntronto oko da bia o da e bia it's different one to for this time member na my wo bia won kra ya bobo e get try o to uchi there be anya say for permission if you let me know na say the ojale a o tuche jae ye manage na no dia since no tuchi mu ye nye nko ama no simple na Mr. Oten we kra de kenya asemu bia anya sem bia oh Mr. Oten we de anya asem bia me pa chawo nyame ya adoma efiri ne ye ekwe mankura yi mra ye nua be won na ye panyin ye nsoso ye be ma ne counseling de efiri fie ha why yo ye da se mo mama ne yale o so mo kokko sho mo mama o mo ba me mo musa no ma ko mo mama wa ko sho mama o ma no so mo nra any problem mo Mr. Oten nyame nshira na me se e bi Oten pa de da so a ho e di Oten wo de Oten pa Mr. Oten nyame nshira enka ta kan kwa me publish anke ye na me ja bu ti se me hwe no ya Mr. Oten kafra imo ya Uma so na be ye o se no na kire se wudi ba tan ye da se Mr. Oten ba girl
na on de dey bi no okoka da bi oka na ye kwa akire ya ka asem na bone tofa enkura ne nko na sania papa na ehye no papa no nya bibia na wo hwehwe maame mfa futu obi ma odem ha nefa asem we ko ba bia ni nyina beka so ye waja o papa sabi huntimi nkwatwe nkrata embetu ni eko mu nkuno o papa hu ya ne hwe ye sese wo papa no ebe ya woni wunnuanum nyina no mesremo muntie dia papa yi ka monkwa so nhwe sa anye ya wano wo ye ya no tie me afutuo nam de ma no asam na pa fidie so nipa bebre hwe nipa bebre hu eti wokwa na anya adwuma na wo san ba na wiase nyina ehunu se asam na ba ya kama Mr. Oten no wote ase na mokọ ye no anya ye na afa ye oba bia de ni gina na ye de na ye den di America no wate sese ni awo bo kwadu wo no so bo ne kwadu obi ani hu evidence eye verbal obi ada na no na ye den ka sese nipa bebre hu nipa bebre ate mokọ no sanya adwuma na motia ye na so na ye nso so ye de ato mframem na de wose ye de ye no no ye de aye den ye de aye no what must ye me say champion brem nana ya won say sene akrebe obebo ni nkro sene papa no si abo ni nkro wuti mu say papa no wo pe discipline ankasa na ade ba kwa ya e man tiase enya adwuma me ni fie wo de be papa no wo yiri wo fie ho ana wo ni yiri wo fie ho wo yiri wo fie ho enti ayire no akam between enkwada no ene papa no what you say o kasa ne papa o kasa papa na ware foforo papa no wo yiri wo fie ho papa no akwa so aka wo yiri wo fie ho enti no wa come between enkwara no ne papa no enti no akwara we say we 21 years wanyini enti no bia fiade yo na ya wonye ne eti na okokobọ na o ma entem na bia say beto onua no nketo a won betimi apra ene ade no so de ne sika e support enti papa ne yire no wono so womna fom honestly many be call aware koto koda ya na wo munti omani enhwe ze me sa champo ni nyina na sa kwa akoye kasa enti ni nyina na akwakoye te se ye benya papa no after this e wo phone so kra na Abraham pam be na chese akode nso so no ye no mo kasa na ono no onua no miensa no ye hia wo mo pa se nko betia ba se ya wo mo miensa so ye hia wo mo so ese mo pro mo part ansa na step mother no so wa admit wo mo enko ni bo no mo a wo mo so ko fi ko wo mo step mother na mo na mo so e ko twekura ama wo maame ye ka aka ni sa na mo ye se mo jai obata ka se da bi ka no ya ba ya hwe maame nka asem kire wo stage na wadrum ye nyina afiri bi mu sa stage we wonte ne ama si bebre gi wonyini asem wa meken tworoto ho ne bo ne date faka ho wonyini a wo bete ne America ne ni a kire wo yi ase what the America no wo de afa ne sa ya abofra wo ya akwada wa ba betom ewi ase yete ha ise wuti ya wo ya wonko na wote mi amete ya minti bi miti nya me ya wonko na aye den eti wona wonim ne ekoso wo fi one kwan a won so de e kan wo be fa de wadwena to ho ama ne ama akoyedi ama ho ne wanyina nya wasomdwie se kwaya ta papa e chenchina atwan me de me no umu ade eti me hwe ba chenchina me no de bɔ ne ho kwasafo hene no okoba no wanhwe mo a mo kura maboka dia wo kanie ya so mu ofie ha se mo se mo betie dia wo ka monkwa ya ne saa pepepe se mokwa na anya adwuma na afeye wo bibi a ye ne papa na ye den aka what must ye ente se nya kasa bium na Abraham pabrem yo nana ya medase pa na ye nche ye tiefo ne ahwefo baabi amale di obi aye chia no ye mana finshi apaso so nana ya hwe abrabọ na ye bọ no se wa menya papa bi obete wase a wa brabọ no obene na musa nana ya hwe kwase ebuo ne hye ase abra papa ne fa omu maame de bo mu maame no wa fo ba ene na wo maako se ensia osesen se wo se afi kura de wo se oba na ama kwa me ankwa wo de me di nkomo na ba ho we ho ka no nana ya wodu wani fam na do aso tie o enko dansia ti da be no ka so opeso koye maame no ade a enti oba na ama kwan kwase abuo ne hyase efiri baabi na awura ne si ne bia mentimi biem enti wo de jame kwan na menko
akrai be ni di nkoma asem no nyeze bi kura ye fie kwano mo kan ya ebi o mutam ti ye o ekopie mo waju anam so mo ye nhihye e ma ne se ene o so obegya ne kwa 5000 no nchichemu tem se busumi num no de tua sa sika no tua se no atua se no nana ya media masam nyina ne se woni maame ne na anya enkura ne nimbi enei me kama papa na tia se so tia se enkura ya se ya papa na mo ma se ye se be akura 21 years enei otie bo kwa 7 ngadi ade woje so obi do otie me kaso onye obi ma na ene ne na maniska aduane ni obenya bi onu re wanya bi se wo dwini se wanya bi atwam odwini se ninuanom ya papa ya jawo mu wo baabi kama wote ki osum na nkura yite eti sabi mantamu ba ko so na mu nyina mu wo eti nkura ni di se ba fidie so e ma de nhihye e ba nsa na wa yo se yeso ya tworo edi enti na wo se komasa sabi woni maami temachimi ate ama maami etimi akonya adwurum hawo yade e moja akota ni trifa se moti ana na moti asumdwem a nana yankasa asem ebesi emema na sabi wo mu wo a no mayi wo mani ana oba na ya misenti menhwa nkura no enei omunya saade no omunyai eyanim grass sem Abraham pa me de me say ema no mo mutirimu nya den oh nana ya di asemwa nana ya tietie ema ni mo mutirimu nya den wa wo ho nana ya tie me saa yi dade omri chi omun say I was fine date wo de mi cheche wa mo wa na Abraham pa tie onsu tie me ya oba antiminim ni America una wunim ne se o so omun ema etie me so di America no wo mo tie ase se wo ya oba wo be wo decision efri ha wo body no wona onim nia wo beye no ye the family planning to nchen a ni nyina afiri oba wa ha be ma ya akofa no maami obetimi abetena akonwa yi maka kire yen se wo wu mienu po na be ma yi ne conduct ye no ye papa na na asem ye wo wu red flags bebre na so oto aso wa wani bebre ewi mienu kra sa afiri mu ye ne ka ene maami hwe ne dabrem ene hwe ne ba na ti a wo suyi hwe ma omugu a kira ye hwe wo mo 15 years ni so atu akwa akwatena be ma so enti ama etrim ya den wa wo ho a na ya de nana ya wo ka ni sei omo tie ne befa na de me ka ne sei papa yi enti no ntimi hwe nkra no wo nkra bebrewe gu be ma nya on nekura nyinse nana ya tie o dem bi o de beba oba poma de wo de ma omo tie mete de America na nana ya wo de sese oba ni tirimu anya den oni watimi adaho ama na wonsia ne enu awu sebi obi na efiri ba bi metu elder wo ye elder o kai bible wonnim de electronica sese wo be o so hwe oba obi na metu fu se hwe oba so se na memu ade awo mu ade se nana ya woni aka nana ya se de obi de tie obi didi no anwuruma we ne ye menhwe yo we friend kran no mo ntrase edi ase no okay nti ka 15 years betimi afiri and crying aba betna kumasi abetna be ma so bemma wakaso wachiwi wechiwi sebi ebi wo obi afie ni nyina e kasa pese kwa mo maame de mi afaso ni odi e bokọ adunu mankura ni hunu se o mo maame nye ti se me ne mo nete enti me sere mo munye bokọ na mi nti be hwa mo na papa beduru ba bi meye mre na mo so ba be so mu wenye kasa papa ekura so wa emre dada wa emre wo he se wase nkura ne mebo ano se ko ya adwuma se wasi ba bi a enkrofo koya adwuma bre ebedware wa ye shower eya no waji huska eya se o say electrician wo ye fie eti sebi so ye obi a wo ye mobile sebi akosa akofo ba so be ware no oba ne bo de ne baba ko bai ye se won de waji na wo hwe no fie ho na wa wu moja obegina fidie we so say omu ade omu huri wo ana omu medantem sebi akra wusi wo nsu adwuma wo de ne kwa odwane eye de na afi wo hunu tribo ye wo so obo tregiska usi de ne kwa adwuma wo ansua ene ntoatoa bebiri eye den na fe wo hutirebo na na yenye suku nkwa ne abrabo eti se bia na niti eni emoa no enti obesua adwuma uso de ne kwa ya anye yi eye den na fe de otimoti asem ni nyina ne se be ma konyo oba afofora edi ebiom na enu na ye kan wa se papa no se wo be ye wanya ni enya de one nkwa na ni be hia da enti me mate wase me mpese enu be ye me problem dia me pese ye me problem ne se papa die nti na won hwe wo ma sei ni sei saa nkura ne yese ya mehwe omo yate nkura ne nko na omo nko yese ne awoka na mehwe wo omo na yenya ne ntie wo fie asa wan hwe wo omo ene nkura te de beba de minim boda na na ya de be ko ho me de mesre papa no so e elder dia
ye besre no man elder ni ndimu enimu sansensem o kan ye na yanya no ntinkura nan no se ya no mu nyina tie a o se obi anye aba o se obi anye aba tinka play na oba afofora akwa ba be kire TV national TV we so abetenase abe kansem ze me papa say what wo majeje mo mfie bebre woni ma mi gya mfinsia num ni ama wadwene ho ama na adwene ho akoka say ni kidney nyina abesai broken heart won dia akofa aba enye no won say na wo kana awia isi obi akojare be timbre eti du ba bia ibesre mema ni bi so free so ho so so be ba enkodi ba na kofa ba ba wiase dia sebi e wo say we wasade eye kasa friend kwa no udi o masai o mapro na ya ntentimi ko ba sebi Obaa Yaa wa won kitu 2024 da yo se wu ko sku ya yese friend kwa ni no mo ntrase he se mu ma me kro de mi afaso no enti se na me pese mo ye na kiosum no mo dana na ya se wasi dan papa wo ho ene o yire atimi dia kios no mo dam na no firi asa na yire dada ma mo nye eti kios no mo firi na ya se me papa no no free se oba ne mi a obekwa akoma koda kiosum enkran ne mpotemu eye nua kioso eti se papa isi enkran da kiosum to hwe wo mu a asem enyansa be ne wo mu ye bese da se so ase enkran ne mafia ye be wia menkran no ya frɛ se ye do ma Africa o mu ba no mu beduru na wotwe mienu na se sa na tie dia na ya emra no ho ya na ya me ya se na me kire se wampene a me se nkrata de be ma no ebe chen pamphlet mate wase na ya dia no beze mu no se mra no ho dia ya na nkampanifo bi etie ya o mu ni mra ni mu no eduru ba bi ne ka asem ze to mframa mu a mu hwehwe yen na mu muhya se nkra no mu wei kwa be ne be fa so e be boa wo mu enye sem na mbeti ska ma mu emra ne de mra ne ka no ni yem fa nto papa na nim unya wo ba 21 years de wapa ho yem fa sa 19 years no so apa ho na me no Friday otu aba na dia no woye de setie na ya akra na nko suku na ze onu azo obedi pa he no a e won de wapa ho na mienu no se ha no ye kese a eye mienu eti na akra na ni abre sabi nkono nko ne kobo tire no ana onya 2 cedis a odim so onu anu aka no ho eti ka ne papa hwe mienu na aka ba nkono nko fa asa no ehumai eti papa no se ofri se we ni di odi na chi no ana asai eti onfo mu ho a mienu ne tie won hwe wo mu na nkran won ha wo mu na ko fa asum jemra me da se mame tenase ansa senia ye ka no yesrew manenya adwuma de wo otiri mu nyina se sei no asem we Ghana fo nyina ehwew wo kɔ na wode wo ho esi na no odin wo kɔ no Ghana fo nyina ehwew senia ye ka no yesre kwaya mi yenhwe anye ya na afa ye hu nsenka ya ye ne papa no be den ebeka kan wasem daddy no ye wo na ye friend pinifo kasa kese o si ye nchia no ampana mi nchia no because the last time ko bunsuo esi nyoma Obaa Yaa no na me cheche ni mu say one mama me cheche no oya ya me tie ye me yapa o makome muti since that day me hu ni say after all nto aduane ma me nchia no nti e ba ne sa na papa ne ba ye say ende ye nchia no ne ye nhwa ye besie sa pepepe ye nchia ne je na papa ne san ba ye say ya mo ye nkola ye kasa muntie ene ye si jo ende ye be chia that day ye call ne dem ya me fi so ni ho ma bom san wan fi mo fie si ye ni papo minua be ma na ye ne ya because me say ho na ye de call ntinye si ye nchia no me hu ni so ye me papa Mr. Madawe otumi ya me sa me nka bibi because me hu ni say me ma me no ya me a ka me fa ni say no mo otumi ya me mo step mother no ya Obaa Yaa de bi wenyi we ma mpanyi one o ma me boti pan me ma me nyi nchini kakra okay wo de American trinity ane say yen no ayese ye de camera esi muso amudi kofie no monko ya me enhwe na abai wo mo mote mo mpotem wo nyina de omani behwe de bekwa akosi no wo beka omo nso be ya dansefo abam ne ye hunu kwan ye de papa no befa so wate tu ko ekobere ho ase why na papa ise wo papa ohia oba wo bebre ne ho ase so na mama adusa ntena se na yenkodi nupa ho nkomo na next case nso taato na yenkotiem Obaa Yaa no so wo to kala wo ho to wo ho wo ba pupuru wa kire se ye nya agro
tatalesta afi onu be di tatalesta nkomo enfi no odi wasim mami adusa mami akwaba mejo so na ba mpade wa ha ju fi ha wo ha no ha wo ko fa ni fi he kwa no oh ani my lady ba oh 2026 ro ha ni apasam ta bi aka che no wasi sampo ni ye de ne ba sha tatalesta mpanyimfo nsa tatalesta se wansene ho wanko ho wansene ho misa prosade ya da wanyo so bia Sabre ma me ye ni nupa nkomo na me se adusenu ade bia di ho adanse no me masua ne ama bebre wo ho se se tipaye no kreba nipa nim se o painkiller koko eni ama masua no koko mbe kan wasem Ghana forma ye nimra ye ho so ye koko pa dodo no aye koko pa na Ghana ni bia so pese ohunu se no kra won ye won to adusan he ba mesha ne no hwa de tiawa tipaye wasem a wakan ena me be ka adanse obidi ye 27 December e me be ka de achewo koko e wo wutimu a e fa o respiratory system mu ye ka etimi makata e chewo wo ba me bia 27 to odi na dance chere me wone ne madede wo phone so wase adiri be si na ni so Ghana BBC woni so ade be ka na say yete abo woni oh ade bi ese so yete dodo no aye koko et se de misi ka sam ne ohwe me TV so no TV radio so ne ade no ade de se ma me do se ka die ma hwe bia we it was starting from November no say amen mo dream what the nso no ne capsule so no sa afi de no so ade ne hyenke ade na kesusu kese afi na yeke ketwa ti oya ade ne yeke to o mo tete mo fi by the grace of God ade ne ayira enya te koko eti ye ne BBC eni so ayese eyete mission kwa mi akoye operation na chese wo de onye wo be so ba lady onso university ni onso so opone ahwene ye ka so be pone ahwene mo je fini hwene ba wo bia wo opone ahwene koko ni wo ni trim medofo koko ni trim na wo na koko ni wo trim a eno atimi de ne pepai e pai a ade e ye mojesu fe SS blood no eni ba bia afa just say e fa o respiratory system me ka sa na me ka unwinim wanum ena wasum etimi free ba bia aba enti wono ne de no e fini hwinim na na e ba moja eno na obo hu say yesi pejati kwosoro ni ama ni para pejaniti na e moja na ye SS blood na e ba na e wo se pie no ni yesa ama moja na pia kwo na wo bu say won say de e kworo mu ba bia kwo yesi opone ahwene ni aka ne sa ne de ato e ye koko na wo wutirim etu wo bi opone ahwene aka chere se won ko pedu sa heba mesha eni edu sa ba capsules ni binto na oba hu say ye nka ne sa kwa e ye adwuma wo yi capsules no tu a na wo hwie nsuo no koko atre no obi se mama ya aka de edi mo atre tablespoon kase no anase ice cream cup abele cup no tablespoon oba hwie 6 ice cream cup na ba hwie 1 na wo de capsules tu no wote ni ye na wanom de me kan sa na matwere goduro no tablespoon 6 capsules no tablet ni mienu na wanom abom anopa ne anwumre na wo wuti fatimi dwa gagaga ese asono be no koko e basa no wani ye to wonsam e wo wutrim na de aso be abeja wo so ye koko wo pusa wani wo pusa na ye wo de wo gya ya ase aso gya de guso na so dwa na so hyehyew wo ya na wo nwanzi esim na wo nwanzi kon na wo kwan wo minimu na wo titi wasom e ye koko Bora Heba Shop Drugstore, Bora Lancers Chemical Shop, baby, I will give you go do Biarano. What's the me pedusa about Misha? Any of the same back of us. So many muna will quani baby beno, when in our posano, was soon a witty timono, nini na, a radin ambassador more than so, ever fed to send on so no Joe. Yankana Sakwa, Yemiaka, will be cook one yum. And to be an email do the yum still cook and channel will bleeding pulse, which you are an emoji and quite the intentum. Fed with some Miss Chanaka Capson, no one continuously known into us. Oh, make I will be the desire to do. Oh, will be the adusa what I do. Nana, I do so be the do. Can any Susano, what's on a permanent? Eh, and then the caca was ugly a kind of couple. Bonsoir. When what do we share and who goes to only this was a young tom one no draw
wo system ni nyina wo immune system ni nyina eye very strong enti yanyare wo fie ho yanyare e wo fie ho abibiduro no kitatumi nyame ankasa de ewura mu enti obi de adusa na ye ne dodo obie ne wo odidi a ene odi carbohydrate food anasa odi aduane contain fiber any starch ya woni koko enfifi woni chese koko no eni wo ewo ho pa enfifi woni chese koko ni wo ewo ho pa wodi anaso ba no madusa fa ye dodo na no wonyare kwa betimi an because an won se dodo wonum so enkan ye obi wa kwa ma say o count the whole day wo benum ni predu ni nyina be kan wonum na pa minti asade ene obi nsa no dwuma me ka sentia na me de ne de me se ye dwuefo nyina aduro wonum a wo betimi de akwa adwuma aba ama wo ankasa won se wonum aduro na asiesie o ye fa na edusa heba mixture ene edusa heba capsules wo Cape Coast akọ Coronation Junction pena wo ho ba bi to tilapia na bi won to tilapia na pena wo ho benya bi ato wo takra de mensa anase nimdie anase crisis answer o da pochen krakra ebi wo ho wo kofrodu ya Gaston Pharmacy wo benya bi ato wo ho wo ba bi te se takwa o was abibiduro fie bi wo ho wo tamela pike gombila ebi wo ho wo tachima na wo hweme a dwomo junction wo free so na wo kọ dwomo Pentecost so da kase no aha bebe kana milimed wo no ne ka gombia ho no ebi wo ho base life pharmacy nso ebi wo ho na Kumasi de me enka kra Freddy Mens Misty Dani he ba Colinac Costa Pharmacy Osons Chemist Adiya Pharmacy Blessed we kwa Pidank Dani PFA Pharmacy Habme Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy Baseline baby eton do NNA Costa Sas Pharmacy baby eton do Ghana ha bia no wo benya bia ton se koko na fifi wo obo ne koko na guna ni asan ketekete se ye sha tale yi kom kama na wo kom da we wo hunu bi wo mo se koko etitire kom ketekete wo tire sha tale yi ne ho koko na jini pedua nyina boso me se wo start sa wonu sa me sha ne kapsa koko ne ba prote se de wo pa aburo so no e be pore am kom nyina ada wo se fe wo be de yi ne kokobo aba na mma na da TV no so no mesa de atodwa wo jira na kokobo no eyiya betua nto se kokromotie iso ne saka hye eye koko me se eye koko ma me de sa se eye koko ko pedu sa heba mesha ene ne kasa so nipa no wo se koko no ha wadwen sa no to aso 1 month take it continuously for 1 month numre anopa nwumra sa aboso me na koko no wose na ni ede a eye hyeme ya bebe ade no no na me hye oduro we ne master na bo se adusa no wo ye ne ho adwuma wo bo wa kokko akofo chronic waist pain na de abre no sisi yade ye kwankro wo sisi ye mu hyehyew emu dwawo wo tenka se mu femfem wo koto afa de kora wontumi wona nteka kra bia na wabre ise wo tutwire dai aso to asentini enti ase wonya asiatika na wo to asenti etwon na kokko mu enti etwon wona ne tifama yudududu wo de wonsam ya na atom wo de wonyo no adusa e ba Mr. Nikasas numbi eye kuro koko na nkasa so ye kuro obo wa kuro nkasa na woni nipadua mu eni se ye dadwedwe ye hu dabi ne wedie mu tutu no wote ya wankasa bo radrasto bie mu heba so bie mu to nsuo no ne kapsas no bom wo wi afre yen wo bo wa mre ya bre no be ma wo koko hawa e wo ho a efifi wo enso trima e de mre ye ebro na age ni je ni nyina akọ wo ba koko wo ho a eye kuro enti ko se kuro ne sabe e wo ho enti be ma ne wohie mu a wode no kan wane wa choto aye oya ye oya ne chese ekuro wo nipadua no enti se wone wohie ya wo bo so kakra bia na aka no wo se wa chon wo bo wa puru to sa ene ya akuma no madu sanwate e wade Yesu be fa me so ama wo anka sa yo ba sima wo be sisi aware no wo da awrade ase ye telephone number ni wo kuma se na wo pa ye chia kwa ye wo clinic ye wo mfidie typhoid how prostate how malaria how memasam boswa na agiegu stroke tete ya de bia ha wo no wo ba ye clinic ye detoxification wo ba ye clinic ye bebo ho wo ba ye be hwew Kumasi ne ye wo Swami magazine macro wudu macro overhead na se gina go filling station e wo macro overhead na se na wa ne wo Swami macro takwa macro na meken enye ebu akwade no Kumasi Swami magazine macro na diem wudu go filling station overhead na Accra so ye wa be kala pass wuta las pharmacy wa ye to aso e wo wa wo ko kan si drug lane Halos
repass tina te heba so bia bi wom ye telephone number no na yen kasa sunya ye new town hotel Rikus hardware eto an so pepe 0500 0500 110 110 115 115 0500 0500 110 110 115 115 and a 055 055 700 700 98 98 24 24 055 055 700 700 98 98 25 25 where are 24 and away 25 055 700 98 24 and a 055 700 98 25 and a Vodafone 0500 110 115 and one adult television is so won't be a say wait me afraid was over clinic at DB wait me afraid but no sinna do they are saba near rate now for GT and near the papa be a no there saba every hour what in can our running to GDM the woman mobile what you you feel won 2025 what do you 2026 one first on fire Sandro now we share my medicine I said the my dance ni nyamishaw ye dance bebre se momi Obaa Yaa na de bia me ka se du senro no wankoto bia ye no maja wo me yade ana mi nim se nanka o yare we ohia penkiller yare we kwame an opane se ni nyina akoko akwa bi obeton kokko adro Ashtown se no akwa yam shoulders na woton enkonkoto kokko adro ebekun wo mesrew kokko adro papa pade eye adusa herbal mixture ene ne capsules abusuafo enkoma yedi ye edefa oten abusua ho a ye frɛ ye wura set oten ede asem ni nyina de dan no mesrew dede no ye frɛ ye nua ye wura set oten de dan no se ne baba Rebecca oten aba betena ebo ne kwan du bia papa yi eja asamba obi a wo se ne osi yi ne ho ano enkomo a ebubo frɛ kire ba na busuafo ano oden na nkomo no makwate bia mame akora no makwa ahodwirim se akwada na wadi mfie du a woye ne ba wotwa to no akwada no wonko school nanso so mame a set akwa ware no aba betena o se woyere foforo a wote awade ase no ne manyina eko school eno na mi gina so ama ya pe ye wura setoten yen san frɛ no ne yemisa ne se die benti because eno ne yante anka ho kane edie benti na kyerɛ sɛ akora na ɔno nso wɔ mfie du na kyerɛ sɛ ɔno so mu ade ana ensɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ebisa nipa bi ensɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ebisa nipa bi ne yɛpɛ ano anyia no because menti ase mami ete say waso mic na esi wanim no wodi ene mami Rebecca oten pasoni auntie ne me ni auntie ne ho e de na wo kafa asem ne ho de me wo kafa asem ne ho say me wo kumase hanum sei ti e wo ma na me bo hwi say me ko mi sister mo akwa akosra wo me ko na o ma setena mu nye enti me so me ye say me metunton nsuo de ayedai aboa wo kakra ba na me wo ba bi foforo enti wo ma na ma yedai ma ba wo mo honum sei timba na mi sister ka cha me say de wa papa ni kunu ne te no ne ye no ensem bebre na mso onya abote won de ka Sata na sister no te Sata na mi sister wa aka na me wo kumase Sata na sister no hospital nsem na bem Sata na hospital sem ni me ba na wo ma na o yare Sata na hospital sem ni menti wo ma na o yare enti mi wo kumase ai wo ma me frɛ wo ma o tina setena mu nye de enye komode no ya mehwe na wo wu na wakeka ensem ase ensem a wo ha na yam hyehyunti mi wo scan ma ye de maseni ni be wo ma na me so ma ba akra me ba akra o ma setena mu nye etore bi kwa ye ko Tesco market sprinters ya ko market anajo na o ma pon no na ye akwa akosisa ho aduane na me ya de ye de abre wo mo etore bia me so mi nya kakra na me di dwafri kumase anim se na me de abre wo mo ye de e wa akra me ba ye na mi sister kunu no etore bi kura se ye wo inside otumi bo wura dem ho no stay obowra na mabusam sasa adai
was nyai or person or bebomi. Now so person or bebo so I day. Ah, sister kunu no. Me sister kunu no. Ada Mr. Oten no wi na. Me won say bi da. Wono monsa. Me nim so wono monsa da me da me ana me sorry an pa. Sa question no na betimi ayi no papa wono monsa. Won say wa boda. Won say papa aboda. Udi enfa wi ni nto nche. Won say papa aboda. Yo. Trust way. Ena me sister so oye nipa bi a me maame ye maame wo ye brefo nti ye nyina ye brefo me sister ebre ni mojani se na be ya ye nso e benya kakra ye dey wo sister no wani fi no ye den adwuma me ni fi ye na oyi woni ni kunu ne ti a oyi no aduane wo ani mu wo no ye ketra ne sa anyama wenti no ye aduane to de support nkra ne ye dey emo mu di ko school etora bi kura se enkra na ba na ye nyina kwa kodware wo shawa wo no yetumi tina wa wo time be ma ne be kase ye nkodware ansa ne aye dey ya kwa kodware nyina msi wo mo de mo nka hwe ema bi so san mo there warrant wo mema bi nsem o mo wo hwa na e mo se mo nkofa okuku seku ko sign with there warrant fakra ta do signature to so ma be ma se oni wawu ema me yani na ho na sa de we ya acha wo system ni mu dodo acha wo system ni mu ema no so nkai na omu ntie se sa de we yesi a enya wo nko a o eto so wo yemu ma e ba be fa sa ho kire ne atete ne atepoi be ma yin so ma o se be wu ma no Romeo and Juliet wo so de chenche na atwan mewu ama no ene ete ho awia kataban ki enya akokko ne nkate a ki ani age case ye da hoyi enya danya nika akura na wo frɛ 10 years no manya ne ntiye sɛ yesi school kura wo nkobi on sheni school last year December obedi ni birthday me no frɛ ma me send is kama no se ebia mpaboa kra obɛhye kra frɛ me auntie me pa cho send me sika na me dey me fa nto mpaboa se me koye adwuma na me nya sika na me dey dey asɛn wo mo sa me sister frɛ me na ma mehwɛ na obewu na me se ma ne nkeka sa asɛm ebi ase mu nsɛm so de ano de akra no monfrɛ papa na why monfrɛ papa na asɛm we de o sa ka se me papa wo ti fie wo fie tim wo ba bi a wote ene wakwa yi store dan se kiosk ama wo ma wo ni maami wo o mu nyina akwa dem ti die ba de nkoa na nkwada no atanta die ba nkoa na omo ya wo mate omo ho da patam ya wo de wo ne wo yire foforo akwa nya no mo de mo da edan mu ama chese ebi mu ya niam bi ti omo ma ya na ye me nwanwa se omo fa aduane di ye en kwala wo omo a ye wo omo bebi nye medie di se wo gi bi kura de to won sa so bo omo nyom to nuane nkora nuane mo omo di ye omo anyini no ya chese to de bia na menti ase asam no mesia afem ye be kwa homan so no papa akwa kodi agro na Abraham papa bi kakra wonim fa asem nyinhye mansa na papa na ba homan so ankoye se mabu asem agu ne so we di efiro no ani fie na eba nana ya bedasi pi se wasama ya sakwenye nana ya won se enkomo ani edi no ye call abonten na se e wo se course bi ni niam bi na wo se ye tietie ni nyina nana ya pani no pani ni nsem a okeka no ye bisa mu nana ya na ye bisa no sebi nana ya mu ya de tie ne se akola 10 years na wo de mesi maami de wanyini akora 10 years na wo so one neti a wo ka na fidikasi yesu se one ne neti no akora no wonhwe no school kro wonko bi ba oba no wakofa no na one ne te se yire no ono ne de ne mba ne bi ba he de omuko school sebi akora wo 15 years yi nana ya ohwekom ne ani bre di se ochinchini no wanya de obedi ono se na danfo bi ka kire ne se adwuma bi wo kumasi nti wo mmra nana ya ti asem ni ye o se wo hwe wo ma na se wo free se sebe wo ye pani wa dwiri mu da ho enti enye se 15 years no putu profit ya no ka debi wo se na danfo bi si adwuma e ma ni bi so paade efo wo de ti mi wie dia wo fa no na 15 years so ya be Canada wo wa chene ne hyedem ne ba da wo eh ade efo be ku mo na ya de ti wie suam yo wo mi ansa na wabaso ye friend say din kakra ka ya kwa de Jokabed
abusuafo ensem pa o joka mitimi nka de soso ete sen joka wada na minti ne kasi ede ba asem na o se wo ka fa de e fa o papa ho ude mom fa ne baby foforo 2 on aha yemi oni yemi next na na ne yemi no oni next na obako wo joka wo ka se wedding fie sen 60 na so o 16 nya 10 years ni no edi ebe nti na wo na ate be ma nchen no wo na ne be ma te amo twempena no adenti na wo 15 years o se ho ahwani wo te be ma nchen di asemo a na me declare na ye kabia me papa to go friend na obaka to se one sha cry ne papa to bi and brain ntino one ka so be shaba ma ba bia be she enti de ye aya o papa set your tin na e ka san semi Bachan si intani foka ni ye nyina ya kwatena atena ya kwa kata ya na misimi school no omukwa ya ni tanuko school no classes tana nuko school na no classes ya kwa school ne staff maria ni ba no ma ni 20 no do school ya nkwa na ya wo no be share ya so yo ma ye jani no all the 5 dia share papa is it to ya kwa school 3 to 4 o'clock. Can't you make you to that? Into many and we are all on how I me didn't sit at it. Emma Minyaka on no negation because they are in a bar, mean to me and cause nothing I need to before. And see, a man is and catching himself. What then so on 2 years, school coming to another cat also and share that condition now. I knew for so a month. And to Sana, my stepmother back to now. That can I stepmother. My stepmother back to now. I'm sorry, I was the man plan to me. Sorry, I'm a black. You plug on for them 10 Jalinia, a black as you, and your Janet Crans and me Marco school. Now, so I'm sorry, I'm in plus sometimes come local school. No, come first, come on here. Near my jam, don't make it. The banner that I can for some purposes. Oh, so that was sending me down to me to go school. It's actually get on come. 15 years. And I sound man. Me man, me now. Almost a home family, almost anything. No call home. I didn't be catching for getting no school. And I'm just kind of far, kind of come out. That time come me, it's going to the system and maybe sham why sham. And only make bad, baby, I mean, I know what now. It never snap me running. Me papa frey am kase me mbla na mkase se biko ma yo school na nya enti me de me nya de onde me nko school ni be on fa bin place mana o ti afi so ni be shineju afa me ba ye na o ka chen se mi nko pe baby an pe se mi shineju man no plan ko ko pe baby ni ba ye o ka chen mi so no shop amount of something nyabotre papa ne ka say kone kope baabi a wo pese wusua adwuma no nyesa na wo konya abie nyabotre me pese ye build the point bi wa ha na wo konya abie na wo beka kire ne se papa manya baabi a mesua adwuma na wo ka kire wo sesen o ka kire me se that day ni 3 days time na me na baby ni mama kwa mi dia go na me se ka person papa ni me ko ka kire lo ko ka kire me se I'm doing this because I'm sure that the band the shell into on doing it because the men are cool. And I'm a serial matter. Mr. Now, Mr. Leo, my music, I'm calling them. Mrs. Tanemebra. Any night. I said, Joker Ben, saying as well, no. Aye. Joker, yeah, fascina, what dear papa no me uncle papa and IBJ. Young Mr. Papa no 10 years in a one seven. The entire won't go school no tray. Because they say in Tia, Yan Hanono. Say wo ba 10 years no wono wonko school na nso so wo mba awade yi omo de ode omo ko school saa question na wo se ebusa no wa mi wasem ketwa bi wo ba nana yai
maame betena se yese de na wo clear ma hunya ha Acho me papa say me nu wi me ni me nuanum enye ne kreda na ese yete yese wo nu wi dabi on say dabi ibj hwe ti asem no papa ne nsem a wo kan ye ne atiefuo nyina anim say papa yi wo twan wura wo de ebie phone lines ni to mu a ye study bibi wo feedback e be fra bonten aba ye tie nyina anim say papa yi kwahye ebusa no na opa baabi di ne ho atoto na odi wura ha na me kofa awei na ye say na me nkwala ne nyina omusi omumu me minim say nsem a papa na eka no enye no kore badan no baabi ana mani kire ye say obegi atum so obehwe ne ma na obeye na adwene say wo ye obeye ana wonye na mra atimi ni nadi akwara wote wo hye anti ibj nkiye hunu abaya kama oto na no ko samenti kana na no nyina nhye etum but one thing say nana ya almost say ye nyina yesi suda me ya ashton girl we me num bi da but wo ya wo mu we no hu wo mu sa no say wo mu enanti ene wo mu ano bibi a kire ene wo mu kasa wo bu nsama hye da kasa bi ama we for no wo mu kasa akwara we say the standard e bia akwara we say wo tie video so nti a e bia opese wo kre no ho no what we nice girl e bi ko tie video so obi kura pe no e bi kura no obi kura pe no na you say odi we ne wo say wo fe say o sa charge wo pe ba bi na de wo so wo get street so get we say onye street so e don ga na de ne ho atoto e fa one kre no one wo send life because or the nanimo ba ade ni so papa wo person bia papa sen bika won't me say akware life onu wi ye man ko fon so ahwe no ama ye hu say onu wi wo mo nhwe emaso o mo bre pa o wo mo bre pa one question na obebusa wo de ya study wo so na asem ba ko a ena sei ena ye sei kura nyina mu me kura ne nye sei asem ba ko ebisa o wo de emusa 10 years ne ho asa na Abraham Pabrem na ye nya na ne ato aso na case ba ko te akire tentem na nana ya me de me masemi titi a pani se mo ba ya kama oto pani se mo ba be kekan ye nana ya me si emu anna ho ama me na me hu se so wo ye elder on entro no wo twa sebi nana ya hwe wo ye mfani ha han nkwa application maku onu wa han nani no to akata nani kura nani soso no wa han nani abetimi ahwe wo nkoda ntimi nhwe mu na be kansem a hwe Debi amaledi kan sembi. Wose bema wose wonhwe ma no. Onyini duru baabi a ubonsa na ne nsa wei abe tenten asene ne sere. Say ne de enkra am say. Wodi ese wodi ne ma di agro. Say wo ankasa wuti won say so hunu no. Oba no akofa no enkoda na asa akora wona ne ban de. Wodi ni ko school. Madoma no. Eye ondi omu ko school. Ya wo hwe omu 30 cities no de ko. Na nkora ye wu moja. Wo say 5 cities na 7 ma ai nana ya. 5 cities ya de ko school. Enemrem 5 cities at the coast school. Now, quality 5 cities equal. A crabben happens one for one monebra. A crabben happens one for one monebra. Oh, that thing. Net the same view. Ye de radia say. That thing, Matthias and be a many anya home cry. A foul banner wedding fear do ne home. Asam no ya kan twam ama na twam kra ye de ye kwa asem foforo so ene ye nya ne ntie se wo ba na wadi mfie du no suku kra won kobi sane ya te ne fie ha aya no kra na anya no kra wada oroma me pa cha oba ni ko school we hefa Bachona. Enti me pa cha ye ma ya for ay investigation wo ho de ama ye enti na ye frɛ bisa no. Me pa cha when was the last time I wo ba no wo ko school? Me pa cha o say and I don't come by there. What is doing on? A comedy, and you get more. And now, mamma, other south. You get more. And now, mamma, of the south are no for own pressure. Me bano,
abawo apala akampo no nya be 9 years ni mu timi ko vaccine police akuchi shalika antoma abakathe owo nto ba no na me ka say that the state dia ni no maame no na me na kapa so na be akwara ni ko tia akwara ni ti o en ba mi na maame ni ti yo wa ke nti ti ani ti ya o ni say ti maame no yale nti me no maame no e papa ti akwa me no kata kwa friend anka we dey ka wa ha ni dey ti ami show dey ka mi enka ono ni nyina be for no statistics ni e wo bi dey talk about na no boy ti na ma ti na ye ni nti ma dey talk for be 3 years ya na ma ko ni na chese ejaten mete wase yi a na chese emireti ani wo ba na wadi mfie du no wo nko school sesei babi ejaten enti na chese wo yiri ya waware ni one me kasa emso one ne ma bi kura ba wade na se ne nkwala ni nyina ko school nanso wo de no wo last born onko school obako school di kana de mayen to di ya ba kana de o wa ma mo o na ha ejaten mesreo ma me put bibi straight na me put bibi right ansana ya kan bibi agum wo baby gina so a oni yedi nkomo a wono wudi adanse ye say ejaten nsam a wo ka no yes one na 15 years no dia na no so wo sani 200 cedis no wo say ensam a me say wo baby gina so a wo ka nsem bi kire ya wie yi wo say dia wo ka nyina nya no kore okay mu wo baby a o say your friend Joker Bell wo say nya no kore dia wo ka nyina nim enti mesrawo se etesa wo ba wadi mfie do ya wo last born no onko school ejaten metuufo anya wie say ye bibi na sesa wadwene enya sa Ghana for the din bi befre wa wani nye ho me pa cho asam America no wate ase na ti afie sa apala me de ma le di talk for 50 and you know that me problem o and one say I mean so you ma we me to my bless me to am na tina enti se ejaten brana wa bre no ma mre bi ana Debbie hwe ma adibo wo ho a time ne de ye adwuma ye monitor ne ante ensem free ho asam a yete ye no ekwa mframa mu sesei na te a enye enti na wose ye ma won so wa kwanya e ma wodi mu nkyiremu ba wo nkyiremu nyina ne sei no kwasam se wo ba no emreti a wa munie wo ba ne nko school yesrew ye won toto ye nkura na bie school ma ne nhyase ye nko enkura no ye de kan na waka se wono mo ba be bata ho no wa ba be ye agya yesrew sane a wa hye ye mbo wo se enye saa I said more canon because it's too much. What is too much? But the more canon and yellow color. And the member can tell them to yellow color. Why not? Are you listening to what I'm saying this afternoon? I'm listening very well. If you are listening, then this is what I'm saying. In our first case, you admitted that you are going to take care of your kids if they are able to meet certain standards and conditions on your compound, which we both agreed. So if you are changing your words and mouth by now to tell us that niawo kan yes be pacha wajiatum ma hwane nya nokore se wajiatum se wo ma no e ba be bataw ama wahwe wo no mama yen what's it saying me kan ba say le ba me no aboka make the pattern happen. Mr. Otain, enu ni nye issue wa ye kan de sese sei ne sei enkra ni bitifia wonu mu enko school enti ye de isi usre so asrew se fa nkwada no ko school enkwada no sei wonu mu papa te ase wonu mu maame yade ekomo de wonu mu Mr. Otain mesrew asam no ye kama ni si
ye kama manya ntie se wo firi kumase abu akwaye a ye kama ni si na nkwada ne ba bosome na se entiase anya adwuma Mr. Oten eniama enye fe anti tawad medase so wadi atumu sa IBJ ni free so to the bia na too much too much se wunya wo a fasha wo fasha wadwenim so akwa sign forever bond agreement enkura ne si wusi wo na wosa wo hwe nkwada ne nya obi na wote ase susuyan pa asa wote ase wonwui na wo manam se komo de omo a we asama ede 21st clinic se men kan che so ya de nyina fabra bedan wo no mo me pa che siateka ho abaso bode de 21st clinic na age ne twitwe enti sa wokoto fa de na enye ye wo sra sintini na etwon wo je ho a enye me pa che 21st clinic say fabra bedan wo no mo yade bia etete wo bia wono wo mfidi a mode behwehwe ni padua ni meto ase sanso ne ya massage me pa che lab ne scan nyina yade etwa bie branches ne de age ba bia aboso kumase ye wo hwa overseas ya soro ho na Sompa TV wo no sanso na obo ase ye wo council quarters enkran dome market sunwane nkransa tachima me pa che ye wo hoje ahomai nefa wo yade ho koda na nyina dan ye 0249 311 Royal King Cracker senior wiai sesi eme boily minya Royal King ye ba ko de to menchen a we de eme mfa nchoke me hanga we ye take choke your anger chese mebu ye afu wonso akomode osabre wonso unya bi e besoso okoma no a emma komkuro bi ankonkoto ye mkora nyina se ye de na ntese mpanyimfo a yenim ade a eye frem Kingdom Herbal Center se men kan che say nupe wedwaso ya to din Kingdom garlic bitters ne capsules no wonom na dia bedwaso eye garlic ye duro ni nsuo de ne bon wo a me pa che ye won pellets wo ho a wo meni a edadin emfaso a wose onya ne garlic su nyina wubenya bra wafa Kingdom garlic capsules ne bitters ibie eyi stroke ne hypertension titriti ye ne cholesterol nyina afiri ho sanso na Kingdom ginseng power capsules de meme nyina hwiragina omo na so say kinkren be ma wose stress ya chechire wo me se hwehwe Kingdom ginseng power capsules ne bedi wakagina mu mema ya woro wo jesi a wuntimi ensi akan ninkunim mpem me se Kingdom ginseng power capsules wo homa tremendous capsules de obaa bia sumasem wo ye obaa na onsa kan wo de a obehunu se ayase keka enka bone ni odepu anyina etu afiri hoje ahoma Kingdom nuo no ba bia wo bia ya to apete ho 0597298855 3P garlic mesha Piwak Natural Health Limited na dia bedwaso mpacha 3P no wunya bia ubehunu se ye ho adwuma pa se ye asthma kese amroso stroke titriti ye stress ni nyina ebeyi ade afiri ho etwa ne original ye to akonkron a hwefo e pai ni ti no eye kokwaje wode na aboa nipa bebre ntese wodie mepacha obabi eton nro tu nro nyina eyade ebi wo hoje ahomai 0248928824 Kengen Energic Drinking Water ensu a wo nom akoni padua mu mepa chawo alkaline na hye mutwuma na ode ne ya acidic ya change fabra Kengen bra Kengen na benom Kengen nupen ensu pani bi na bebo ade bi a wo ye bia mepa chawo say ye party say asori bi na wate na open ensu asoma hoho ayie na wo ye eye Kengen ene bebo mepa chawo Breman UGC ene ye wo abawa Root Junction hwa ji ahomai sesi e say open dodo anakro 0241449191 grow fine yes it makes you grow fine ubenyini no wanyini from aye kama party apa eye mojadro grow fine ye de ya Ghana koko ahye da ye de bia doctor says Zentoxylem wan go to bia wonte sa abrofo na se da hwehwe grow fine ba bia ton no tu nro ka ni twemu abomodian na won so to wo de wa wo komu nyina hwinhwan wo infections ta dokoro wo pompobone ta abobobo wo hunu ho ano ba kwa afikyire a eya wo no ano oden wo hia grow fine digital herbal center na di grow fine abedwa so ma memfa number yi ma wo na frɛ wo no 0244
596532 0244 596532 RSYD no VG Studio Semen Kancho say wo pe studio papa pa de twetwa amfoni ene photo shoot wa ye kokoko twa de on betwa no professionally sanso na sini na wutwa ukoko mo studio obetimi age de twa osini effect bi a pese ye de kan hu bi ye de beto so e de amount skate kra na pese wutwa ye beboa backdrop na hu hia ye beboa ne amount bi nkran ye wo Malama Basi off First Kokroko Street Jiahomei 0574715778 Kojak Farmer pose papa edija bidia ye wonom na dia ba Kojak Chaco toothpaste no ebema osena ye fita Kojak fluoride de ema osi achinam na ye bare na osena nkasa anya hoden soronko Kojak sawo mafo hye de uhura no mu ma ye no mu nka no ye nika Kojak fon so na di pro code ebe dwaso enti saa bere pepunu bi abo ama ati pai wa eye pro code eno ne edra owura pharmacy wa wo se ye mfama oje ahoma yi 0531069945 Dr. Mayhem atenase Dr. Mepacho ne mpombo ko de Yankopa do me ye hu anani daso soronko kra saa bere yi Krofo tie ye hwe ya de enti omani daso nyina sa matuatua ska to agu na Dr. Mayhem yete wonken abrochefo hospital ai no kwasem ne se abo nipa bebre titira abrochefo yennuanom Ghana fo ni bi wonom sisi kasem doctor mayen arehemu to yengidie mu na yentua na momra ba bia wo yo mamecha ete forma o afinhia pa obj wan o wadanse ibj mon frère ne ibj bra ne bedi wadanse white part ano na o se na brewa me man baako na man baako nti ono abeba bekene no to na numutuo abusianfo so yare dia ene na prince man na oba e friend no abrochiri for hospital ibj o me bra white powder baako na o de come o ma me ana ona na me mame okay kawase mi nti ibj tinase na 10 Right, Dr. Breme, white powder. No question. Aha, na me de koma me mame. Na se no se na poso no e ha no kakra. Enti no bia no no ye se white powder na bade. Obeja ni nyina no. Wa so ahwe. Aha, ohun se doc aba ha no. No ha me ya se kofi mesra o je white powder no ba ko Breme. Je white powder. Ti doc so de o se yoyo e de ba ko Breme. Na ani gisem no kwasem ne se onum white powder no. Aboa no amana san recommend ama obi mpo amana no nadamfo no kwoto mienu e o doc hono mo enti doc aduro no se de adanse a ba ne fon so ejawom enti e besre se wona ehwe nyina no wo moma o manimre na won konko gibi na se de bi mu kura kasa ye abrochirefo hospital no doc nsemo emre said aduro ye nya chencheren keten se na esi adwuma akran ka wo so de bo to so e wo se bo no eso chen said doc eton no e wo fom enti wona ehwe no otie no ibj de munemi wo fia mia nkasa me ma mia no maduro no bi ya wo di mo dance sa recommend ya man adamfo enti white powder na eye adwuma pa enti mamefo enanum we no de obia hia bi aposo eye omre ni nyina wunya bi a bp ha wa sichire yade ni nyina beboa kwasem ya ibije wa yade enti sanete mo yare anu aba Prince Emmanuel ye otafo ya music pankrono ofro pankrono kan wesu Case Junction no bisa Dr. Mayhem obi abecho na already wo US na also a truck driver ena no yare ena obi a wabeje white powder ni bi eman bi num ya sane okay ya onum ya pa ne yare no ko enti ono so tese obi yare no so metro bi obi di ma me very good partner but also num ya pa ne say no wa friend me say yam famra obi agent wa America na chese bi bia enti ya kasa approach for hospital enye agro me pa cho oye abrewa ya kokra wadamfo ne Prince Emmanuel yabemu aduru obe ya brantie obe nante oposo no mpeno
ebesa nya nkwa bio se ne Ezekiel ye wia e san de bonus okra ka ho akirekire dia obedie eno ye bonus enti wo be free numbers na go screen no so no 055 333 9915 eno ye Kumasi Accra ye 0500 444422 na ya na ye de non bi ko outside Germany di ntimi mfa nko number go screen no so mam wa rochire nyina momfa number no na momfrɛ monsa be kan bi na white powder na ye adwuma fi utisu kosi onase wani na hawo nkotodwe BP diabetes everything enti no modern brow ba ho beto ebia na okoko na okoko timi hyehyew edu ba bia obaka se the blog agu wa quiet tenten patcho bra principal no na ya na yenkwan kasa epese omu aba ho no sa ka omu experience nti se mami ya me dia me den say do ko say obi a waje white powder ni bi no okoka kire ne yonko say aboa no eno na ma aduro ye aduro eno na ma hospital ye hospital se ba ko ba na obi su kodi adanse a eno kire say eye nti do eye nti your number na go screen is 055 Dr. Mami Mbo bi mu a obi wo ho afa bidi etwere obeche 055 333 no abo 3 miensa 333 99 15 Frere bejo so wo otafo usi Okes Junction ubisa Dr. Mehi Hama obi a ebecho Accra nso wo Alaji Abentabora Takra dia Pramdo ene wona tema community 5 enti yare bi e ha wo no unye true principal no nko ade a ebeko ene de because nana ya sani aye ka no engaga na obi yare a na ye kokonfa no chanye ye du kolebu anya abroche ne de no ko ba we da vice versa abroche fo no kure dwane ba ha ena eba nti to Ghana de na o twen for modern bra oba ho beto ende we can assure you but doc yen hwe obi wo ho a wunyaye obebe no ote abroche fo hospital no osuro nim se sikasem no e pacho da bi e moderate okay e moderate obi frames as na abroche for hospital me da better ni about dollars ni adem pacho e moderate na the NTS abroche for say mami bi Germany na no wo oye adwuma chemical factory bi na wura ne mu wo mu ye nti na say obafia bewu so oba na ote nka na oba ye juices no ye start man bia na eyi toxins a edi bad twist mami no ye fine wasan ko abrochire a wasan ye ne kodi ne pa friend abrochire for hospital oru aba konso free ye friend say UK oba no o se enrom de ma no adakama because of Christ oba obewu adakama nti o wi a oba na oba ye ho no to your diet so ne niema so a papa no hoto no enuro ni nyina no de koma ko check konfa no chefo enti niema ekoso principal no enya agro doc bia momodian fa number ni ntum se ne America enya abotre mo number no se be ya obi nso betumi afa ne yie 055 333 na se 3 nkwa miensa 9915 Accra 0500 44 another 44 na se 4 no mako 9 na 22 nti mu bia obefre ye no ye bejo so bra na ho beto obanko ade a ho beto yo na ya medase yo yenso ya da se Dr. Mayhem na ate ne nka no nti se wa otefa ako anu ahun se wote wade so adura ye magic a me ma bete ho adanse efie ha ye white powder nti mesra wote ye nka numbers no na fa senia wo haw ne sitie bia doctor e de ho akwankere be ma wo ama waba behunu na bibia atimi aye pepepe na abrampa asembe biom ne wo ho ene birthday bi wa hanom yenhwe na yenye ataka Alvin fa birthday ne to so na yentwa ne tewe Mrs. Roberta Edunhine Battles ya Waterchi my education office ya mami enene odi na wodai
ya maami na edi na wo dey wo se wachiri ba ne maami onye maami chi ba no wo wachiri ba ne maami IBJ si na chiri ba ne maami yo ene maami we free one kasa wunua minister IBJ ya o produce Sompa Nkomo dwumadie wo se ene na wodi wa hoda ye de yesra osoro enhyira edema ye ne team ni nyina ye bompa epa edigu tiri so se nyankopon nkoso ano onya wo kese na de awoye bia maami enkoye emfamma wo IBJ ashoke yen pa ai eben no camera ne ben no kwasem se dia na wo ho bio na wo nso asa ya bibifo nkwa na ya piri nyini me de manyini o me de manyini o wunyini ya ekosi sen wu na be wo nti me de enyini de me de me mpiri nyini de bi nyini de me mpiri me wura me sra ma honya ha netena ase na ye bre no esua yempija bra wanim na so mic ne maye net sen Iwacho nyame adum ye fra o sen Emmanuel free hin e baaye Iwacho wase o say wawase yo wawase ene na wa be piem Sompa Nkomo yima de ne anyamo awo me hu video bi o TikTok omoton laptop ena omoton na me testi omo na omo eframe nti me no mo din komo no ena omo ye say delivery before payment na omo ye say delivery before payment me 200 cedis ansa na omo e the laptop na breme nti me frame me master born na mane na master say saade a me send 100 cedis ne mom ena me send 100 cedis ne mom na me send 100 cedis na chire no ena omo frame say omo kwa okodru bus station or Accra bus station wonum e honum na omo wo deliver dia breme okumase ena master me ka show say laptop near 2000 ena o 2000 there we animu nti ma send 100 cedis e be ka 1009 ena me friend nkofo no say omo no Accra station off no say omo hia code bi omo di code ba me say laptop no be dru na me kuyi a me kwa akwaje a omo be da code no ansa na omo the laptop na me ena me friend master bona man no say sad na tie dia me send 1009 na aka no emo omo preko ena me send the mom me send ya fi me friend a guy na say or the driver ni number mami any driver ni videos nyina mami ene omo nso office wo videos na o de mami afi me friend a wonfa ena otimi nko driver ni say odru adwo so batek nti no me nko omo station okumase omo station wonu laptop no akakra no odru nti no odru a obefrɛ me amma ba bishi anaje afi me friend bi ma wonfa me friend driver ni na wonfa na me de call omo station o me call station o na me de driver ni car number na ko kire me de ko kire no mo se an car ye adwuma wa ha na ofiri Accra ampu ebe kumase ofiri Accra ebe kumase me twen ya be 3 mu ho na waka say mo be 5 no aba be du mi ko du o 3 afi 3 no 5 abo 6 abo me friend driver ni na wonfa bi me tena ho no ma ne bon 9 na me friend master born na mane na o se me mrafi anu adwuma na ye no mrafi na metena me hwe site me free site a betun wa na mo ama me na o de ehun sompafo number o TV so na o de ma me se me mra na me meye case e wa hanum na omo em find out e ma me na me ntumi enje me sika na se me machine e free omo no yo na kire se Nkomo ani yedi uhu number bi e wo TikTok na wonu ma na omfonyi etwagu no eno ne niama uhu ne TikTok ni bia na me ba cho laptop nkwana na e wo ma accounts ni mo posti na me hu se obi te hwa ono nso ase wo ya action no na ono na o se o de Gideon comedian na o kate ko no Monfra Benjamin fo ni bia ne yeso enhwe so mbekate ya comedian na o kate ko no Monfra Benjamin fo ni bia ne yeso enhwe so mbekate ya na yenso so de wono yanka nkire wo mo Benjamin yi home appliance ya mugu TikTok wa me say na ina Abraham pa wo ya wadwene se mahu wake e wo TikTok me kwa akoto na wig ne yesen ye betwe wadi wo ko hu atade me se to na bi ati me ko hu sa bag ye di tutu kwan bi
na ukondo saying no abobo Samsung laptop na wuto yi because that be na no HP no na saying HP Core i7 11th generation na ebo no e ma 2008 na no mo se fabra no na ebo no me bisa ha no mo se ebo no 2002 2005 it me frɛ omo no mo se 2000 akra no di anu si 19 one me di anu 2000 pepe di can send 100 cedis and san ye ba be send 1009 na it's aso mami misa o range a wo boy laptop no o have price na fall within the range range no it depend na the all can so ko shop an ka ya tsesu ama kwa 3000 na Abraham pa bi say ya na me masem o me masem ye simple kra obi wo ho a ade wo ho akoto no rush shop wo hwa ebo no ye den eso ene e machie bi wo TikTok he ya ade a eye eno kro besa asrente so nipa na wa share account na chi wonim se wo boa woni laptop bi a wo ton wo beji usikadi na ya na ya me ya sasa nkrofo wei ayira mo beti agrada bedwan na akwakosi kuro bi so a maami bi a ne ho kire no ne mma omugu kwa ya ase don na akoku omo na sa nkrofo wei omo ti account achi eje nkrofo sika ne te ho dwo ma bodwesem Meza champion bremo na home so appliance for no so mo hwe so mbenya na ye pese ye nso ye frehwe nana ya me dance won say ya tefidie so akanse bebre fa nkrofo a ya wo mo dada nkrofo dwo mu sika so mde nema ebe so de bia kwase ya badwum eze say ya ti ene bebiase wuti kuma se bonten so se bi adum wo ho ene kwa de bono bebre obi atontosa ne maibi ede ba de na abrantie etesel sebi wo ahode obetime nante akọ bebia akọ no oka kire ne master na master no so wonye current ne master so se chia the master no nye current because master me na say ade we say so de na ada nko na esisie nko a se na ye kwakope wo mo hemfa wo mo na yi kra ye wo mo de me kwa fra kra ebi kra enko ana wo beka na ye ni wo mo photo bia nso a ye di eto ade so a ye di adanse se ebi ase so senke wo mo photo bi kra mpo a ye di bibia sa enti ye be ne den nana ya numbers ya wo mo di benya wo fra ya za numbers opa no wo fa wo mfa enti no sese no de wo hwe ya na ye ntimi amoa abrante ye na nya ye nia because numbers ni wo photo ni ye ni bi na sese nso no ya kwakwa se wo mo bu ni kwase na ya bo no kro no sana je na kwakwa yo enti no sese ni ye mfa wo mo hwe Ifusa benching o se o ma frɛ numbers ni nyina dundum ai wo mu ene na ye nso ye kan ye to nkra famframa mu se we use TikTok o app ne so na ukohu account bi sa Benjamin Home Appliance for no a me pa cha wo mo yes scammers o ma twe obi ade na wi akata ban 1800 Ghana cedis 1900 in total no 2000 Ghana cedis say one motor laptop into one no oti kumase we free kumase kwa kwaton kran laptop Benjamin Home Appliance one mo ye scammers ya o mo nso so chese TikTok wo de ye wa de a wo wani abire bibi no ne ye block wo nanso one mo ye bo apodi boni se ye nye o account da na o mugum na o mubu nipa na Abraham komoni mo Benjamin Home fo nana ya medasi pi TikTok was scammers nana ya medasi pi hwe medika kase o dika busa abe no onse sanko free chi se sane me achi wo ma won se da bia kwase abakuru obadwase suon Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacha me nam TikTok na me hu mo account yi na me se nka me pe laptop wato. Okay. Me pacha akra mo wo side be. Okay. Me pacha on ka me pe Samsung. Okay. Me yo be nti me nhyɛ da nimu yie. Tinka obetimi a kyerɛkyerɛ me. Problem
UTM. Aha. So let's matter to more WhatsApp. Me pacho ai. Ala te ko na mbe bi on na she. Dey do the why. Okay, me pacho ma me ranges na me hwese bia me ho betimi aso ana se me ho. Right na. Ah, me pacho. Me pacho ye promote you know, e be na mbo a Thursday. You know, sorry, the price no 1,005. Mepe laptop na yetimi ebu ma screen ne kwa na chi ni bi no. No. Ai. Okay. And the small ones ni there na. Me pe kokoro oba de. Me pa cho ai. Okay. And the no 1,004. 1,004. That's why. Okay, me pa cho you mate. Ene me text o WhatsApp why? Text me why? Na mo nti mo maji obi sika na tie me. Mo ti account na so amaji obi sika na mo se mo the laptop o man na free nkran. Abekuma se watu 2,000 amanfa man nti eye. Benjamin Home Appliance for eye. Software du wo bedwane. Ghana for mo mamani na ho na da bia asem aye kan. Enya agro kese enya agro na edie. Enkrofo hyehyɛ fake account achi enwo saa TikTok yi, Facebook kuro yi, na wonu mu bu nkrofo fa so gi onu mu sika di. Wa hu se ebu a wo bo no laptop kura ma kire no. Ebi bo 5,000, 6,000. Nanso aka kire me se me de 1,400 CDC. Sende no a wodi bi bebre me. Ye mu bi ye ka ho nokre a ye mpe. Ade yi wo fa adum store wo ho. Ko ho ko hwem yi wudi etu aka. Bantema wo benya bi. Enkran woni na mu a ye wo shop ahodo na bi wo ho a wo powura mu a mi tua na maje ye de ama wo. Wasumu ajo problem ba wo de kokoro mehwe siesie ama wo. Enso so ye Ghana fo ni bi. My lady ne kan was se 3 day. Ye this can be kwa mo maje. Benjamin. Yo, wahine ma hai. Hello. Net say. Yo, me nam TikTok na me hu mo laptop bi a me aso me wo bi a mani je ho me pa acha ho. Me pe laptop na yetimi flip kwa na chi no. Me yoba ka me wo corporate office ya me disie. Me pa cho na we. Me pa cho me wo Kumase. Sa. Me wo Bantema. Because I ready that ben. Oh, me pe bia hwese nka menya mo WhatsApp na nka ma hwe types amowa. Testing right, testing na for you. Sa dia mo flipping no mo di bije sen na me hu me hwese me budget ne no eye. Yo, me pa cho sa you know me you right there Benjamin Home Appliance on. Yo, ene mo nwia bia besi anom se wasan ni mu 2,000 mo amfa laptop na ansen ne no. Obe free so. Ohun. Woti we si wahu bi. E free na ekwe enye bi da. Woti asama me ka kire no. Da bi me to fo na waba. Experiment ami ye wo master wa hunu bi. Wo na wa hunu. Wo na wa hunu. We are young. Ebi asiba ko maybe nsi biom. Benjamin Home Appliance for software do. Abrantie Emmanuel Boaten on na se matwe na die no. Wo be ko ye omo free so me waste me time wo ho. Dia me pesa abrantie ni sua no. Eno na mama wa sua no. Fatu utiri mu fe wo pe bibia boanan ne ko. Laptop a wo pe ne type a wo pe nya ne bo no no. Mimi ntobi. Mi kunu na beto na me makwatwe da awre wo ho a chinchim ne nsaje mi ntua. Because killer wo ho betua. Inti wo ye be ma bia wo so wo benyina betobi ama wo yere. Na wo kwagina Benjamin Home Appliance. Kwose ne omuska wo yere bebo wo bekun. Obeka sa wona onka no kure so mo wasa ne omuska ama o madi. What ya make no?
na abrampa brem ene de say yaje ani so nana ya yaje ani so me si TikTok no nana ya ebeboa na ebesaya ade ebi de aye ne pa bebre na ebi mu nso hwe ya na ye me ya o ya na ye me ya o se sankofu we da so de tiase didie hwe se wo fire wo mu no mu di gose de wo mu si kasa o se de wo mu si bon komo no o mu wadaje sua kasa na sebi krati kota so ne yatu domo yo kota so akwawie wutime kokotu eye sibre ni ade kwasiafo yi hwe kwasiase mo mu TikTok wo die o mu so mu do mu nya adwuma bia o mbetena fon so no mu de niam se ya begu ho na yesisiw hwe kwasia se wodi 1008 be ma laptop atese ne buo so be 40 million ewi esu broni nsa ne kura laptop broni nsa ne kura ho broni na ye video no di we na beto so ana ode ne niam agu ase wo se ye wono a na o mu ti ayi krom ha ye ayi o fra wase me wa masaman o fra se me wa hatei krate usika ndi ase si ase ni se o nsa nka sika no na de meka ne se o zo master so be dai o so be bo mu dua okoto na clap eni ni kusua ya dua no edian na eje mo hyada ese de amosa ni momo se ba akudin de ese efe o manya sofo adu wom sofo adu ai Gideon Boatin ana Gideon Boatin ne ye de nananum jawo no mu nyina eti media nana ya nyum na metu kachi ne masterfo media sisienti ni yekum konso ni ehwahwe me adia mi do mi wiase ni posisi nipa hwe nkwasi adia nkofiti sa eye TikTok ni Facebook ni YouTube eye so mu de omu nya adwuma bia be tintim krofonsa adwo sika sa krofo nana ya 2026 awoso mu nyina wu firim awoso mu nyina da ewu firim we bede na wose ya hwe mama ma trase didi Mr. Temple we woso mu trase didi awoso mu firim awose omuwu efrim Kevin for mu toso for mu to mentai no mu hunu ni pai oyi company kura ko masam no edi nkwasi ade no na sebi akoda suko no ma o laptop ya gintuma na sebi munia mo kanje ze yeni edi na wose mutimi ko create account say ye laptop na ye ton there was say wo ha ye be send the abrel na sebi ye won kwasi afo bi di na o muso nam so edi nkrofo sikadi na won sofo adu ene hwan Benjamin hwan Gideon Boatin se boako sankwasi ade amudi wo TikTok no sebi eni owu na mo frefre ma mo na making aye numi na mo frefre ma ha kachi mimi ntufu o master fu so nyai mi ntufu ayi nana ya udi ya na wo sere eje mi ntufu so nyai na sebi won na yi ni sika mi asende se wo akota telesta udi ya na ukeke ka wo sem se akota telesta e kire o se bodua nana ya tie me ti wa makam ko bo bidua se wo kire no dabi onu kra na chese ni master see wato snap ni kosua ana nyame o se de wato ama me hu suahu ana nyame na me be fe ni master so nyai sebi se mike so nyai de na be 2000 no ma no me tutu minya sa enti mi no me ka che master ni se brebra ma amani ama no kwasem onko hu nananom no fanya wo mu se original laptop we asembe ba kazo modua mi ma bie ma no so obi modua ade ni payi yeyi sebi nsesu odidie ni ene ne 2026 yimu apapa fuowu na nkwasi afuowu eda so dati ase enti sinkrofo edi wo musika from nsem na na ya asem ya kana asem wei ehefa ne ka no na mi kan tire Ghana fo say hwihwima de ekosoro eye bi nsia nyansa sebi ebi nsia nyansa na ya sebi medical bu be se nye kota so na ye pin kontru edienti ana wawu nim se laptop e ton 40 million o se fa 20 million bra na hopo chechecheche ebi ton box ebi ton wigs ebi ton tadi ebi ton papua na ya ekwasi afonko a ha mi tu Ghana phone ma ene me ma fo se costo ne kokoto bi ayeye se adwuma ne ye no hono ebi original bi so ye fake na de ye fake na do so eti costo ne kokoto bi adai na mo be so agu so ne atentem ekasa ye kwa huntini sankwasi ade awu bronya so ya ma bronya bre
bronya susua nana ya wo ayo bronya bre akrofo a wo ko mo ntokwa mo so mo do so ma kwa bronya akoko mo yire kromo anfa ma me ba all the same nana ya say yes adwuma e be ye no no enti egusu wo na wa shabata kan kesi yes obey enti mesre sankrofo we ma wo so mo frim mo robo mo fri wiase media nyime ko twitu antwese kan twa agyan mo de mo robo nana ya mo de mo vai razor sa na wo pepa ni say ye no wo say no sankrofo sofo bi ni ho ahwa mo no ense so mo di 2026 teso mo ko so asisi nkrofo wo ya fa master number ma mo ate na me mfra no ugo se mo o mo ba ko obo ni say o de snap no ne kosua ne ko nsuo o ko nsuo be subiri mo yitu anu yanti no me friend born amane no tin nsuo na brampa wo so de eja wa be kan nana ya ne master no nani da o na brampa ma menya me birthday ma wion ai time aso ne yenkwa ahoma ne so na ye ne ya dofo no ye tiefo no ne ya hwefo no nyina nkonkobọ nkomo birthday chenchirenche ye nnura na nanke wo se ye ho adwuma na enso so enka achi birthday ye belated Mrs. Elom AC McLean ena enra na wodi na woda na awoda srunkun na efri Mr. Michael Ababio ya dodo na ye friend champion champion ena ewishi oba fe happy birthday medofo atwamuso ntwamu ma yen sompa ne atiefo nyina enene ye ma wawoda pay se nyankopon koso ano hwe so ma ho ban na dia wo beyi bia no kosoa eye enhira yenkwa ahoma ne so na ye ne yadofo no nkonkodi nkomo obi aba hello good afternoon ya eja me ho ye na onso e yo Francis mi entie wa ikim program pa na so say ja brampa ma ni gini program fa dia on fa mi ma na me nya ne no ma no yo me ye sure say ba bi ogina bia obete dia on frame na me nya ne ra ni ma ajuma pa yo ye da sipi nyame shira ami ye da se yeah bye hello good afternoon good afternoon good afternoon sir me pa cho na te say ya ma yo na wa nyame adom me ho ye pa ye mo nkomo e ye frame o ten because every week na chuma be kwa se yo because I'm katre mi name o ten say sabi da flash o ntechi be yo da enti se on sayem awo mo de no fa ni ma no enko school na obi kwa ne dia o kan kra yo pa so bia e ma ni so ya kwa ne kra o ge no awu to asam do ma no aja me da se me nso me da se papa hello good afternoon hello good afternoon hello mira me pa cho me entie wa wi yi bajo onzo mara na da ne de sia wo mo ko eduma ma ana de sia o boy wo me na wala man se ja man ka chen men chen ni mun so ne chen dama onye no nta papa ya yira o ya yira wadawro ma dia o kan ye ntia se why kobra biom hello good afternoon hello mira me pa cho ma hen apo nyame adomo ye ho ye me pa cho ye mo nkomo Sompa TV ni me pa cho ai mo program ta che na kam patom ka pana wa on kola na on show mo no yo na kam patom ka ye nkwa kan nyina yankwa me pa cho entie wo ho ya nkwa ye tie o papa no kola na on show mo papa no an so kola na ye ko na no ma na ma no so o tie ne ho
Hello, good afternoon. Nyame ada Roma o me pa cha o me entie o. Yeah, Obaa Yaa say we SK Borax. Nyame pene. E wa de ni budu Obaa Yaa Coffee Cream. Fire too far. Obaa Yaa is Juji Pusiama ba. And say madam for eli o tibu pa. Yeah, that's it. I had to my phone and I me who to my view. Obaa o ko sekete. Akọ se be ma Obaa so be ba on je no ya ma no ko no mu efuro. Na Obaa na ma ba so wa ya se ana jo pampe o. And step place o mu ka kodima o ma na pe. Am sika kodim. Na mi mi ti SK bulan. Ku be mi sika ba e bi na foto ana wa fa. Ana so wa na wa ji se u be da me ana na mi ni ende ana no me bi fe go cheba fabra me ma da se Obaa ji sika. Me hu ba pia. Temi sika be send o. E mi na so de brother se be wu. Ana no ji se to mi ya mi ni na ho. If I say ya sika no ye pre Ansana yenya we SK Bullak. Borax. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Mira, me pa cha me entie we. Me pa me ka ta bisu na ko. Yo. Me pa to me pa ta yo. Ni se da na hanum na no. You ni committee ya sheshete. Ni ma ya ton wo TV to ne da talk na da ne ma ne no. Udi bem. Ko na nso. O TV so ta TV who means I won't TV, I won't say or more yet, but it does spend them in a big way. Send them in a big way. That is them to be in Cassiam Pan. And no force. And you are well, I am a person for so on. But we are being the council or the big chapter of Akoto into this camera. And yes, so deserve it. And yes, I said down so. Obi to one no was thing about that you my phone no baby. But I was saying you will be do one. You follow Sunday man, you money na more especially on television. Almost with television that those kind of things. I don't know whether the only thing you see now for who the day. And yeah, mama, and yeah, see you open up. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me boss, me pacho, me entie we ye. Pacho, what preme Sami Mota Tito, me kata kim kranza. Okay. Pete me kata pa papa na on shenemba no. Hello. Ye tie wo. Aha. Na papa no. Ma mina obe ware no. Why you frustrated? Wambenya nyo ofesen ko benya. Wambenya ni sa anything na ono so okase fufuro ma. Ma me no papa no o family member no. Enti no ya meka ni say papa na frustrated. Na ma me no so aba fufuro so frustrated. Yensu ye da se abusua ebre no enya ayebe ye da mu nyina mu ase oh ye pa me che o se me mfa de etwa to two on me mfa de etwa to eh. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. What menka aha one ya ma last chance me pa cho me entie we. Hello. Boss, me pacho me entie we. Good afternoon. Good afternoon, sir. Me na won chen. Me pacho me hoye na so e. Me hoye. Sa boy na offer say wama wa send 2000 na my laptop for the boy no anya collect. Because say who know I do online na so we dey am kwakota. Na we pass say online I dey be am here. Online na so online I dey raw ana na kwa na app. On to one do Facebook and I say TikTok na kata na ni pa na family wa bla wo ni ta no sa za o na wo so na wo we gbagin de ti la na pa se tere
Yo. Onto no fupa na onya so onto no. Me pacho yo ye da se. Abusuafo ye da mase bebre se ene nso so modi odo bebo odom. Nyame ya adom a ochina Sompa Nkomo Reggae Wednesday. Empanyifo nyina wo fie ha ye betena se na ya ba besom. Me amedi dwumadie yi enne edema wo medin de Nana Yaa Serwaah metena mu ema me maame ohini ni adazoa osofu maame preman ni nyame ya adom ochina Sompa Nkomo on the go ye beto also makra. Hello, midin di grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwade nkratowo yi atum. Ante saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba. Oh ko se ena me di asamasio kanele pa no na saa na me so ya na wo de me edure na ade me nkwa no kingdom